nan dam cheu na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kot kan tlai than na thong ni kum kulukum thum Biangreithlep ni nga Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu SAC ra sang ni mun ma nan thailo na ka ra in nan thilang mang nak cha chun mi pi sina ra ifonu salai that ni thilina ralam sel mi SAC ra sang ka do na ka SAC pasri an thi kumtling lo ngak chia tel in tlai shem le tha na konga sualnak to atu pakapha minung pali dan ta dingin NUG ni thongthen Sian tong ka do na ka KNDF ral ka pani annun nak aliam ti mi thongle thongpang dang han raksalai SAC ra sang ni mun ma nan thailo na ka ra in nan thilang mang nak cha chun mi pi sina ra ifonu salai that ni chinram kul chung ka do na ka SAC ra sang lai athimi antam kan lung chu atha velo na in uknak thalo chu pezul in kan do pang ko lai tia CNA chimpon nang ngei tu salai that ni ni chim thong ni kum kul kum thum March le April thachunga kale falam ha khale in arami SAC ra sang he ka do na ka ra sang lai athimi le hliam apumi antam ma pina kan ko ha kha kar ka do na zonga ra sang lai athimi le hliam atormi antam phone SAC ra sang nani ma mun lama asilo nak rama nol pek nakin ka do nak nan rak tua in nan thilang mang nak cha chun achan umleu te ami pi sina rak ifonu tia salai that ni ni achim hi ka do na ka SAC ra sang chung in kutleke akyak mi mit arok mi tam pi ha kha sizunga thlop an sina kong chun hlamma ator mi ra sang nani an pu min online an vol pam na kong chung lai an pu le myak mai nak cha nol pek nak pau to alo ding le mi pi sina tha te in ifon abe pi de na kong achung lai upani achim atuleu mun kip ka daw na ka SAC ra sang pol athimi le hliam atormi an tam tuk cha ral tuknak vanlong tam deu in man le mi pi deu isel in ka daw nak atu aching kho cha a alhan kan in ral rin e her na kongjong achim chap Sian tong ka daw na ka KNDF ral ka pani annun na kaliam Sian karani ram ria ummi tong solong kwa ka daw na ka KNDF ral ka pani ni ram lami puncha annun nak an pek tia thayasi tong solong kwa ummun akwarmi SAC ra sang chu mai ni thuma lun hoin an ka na cha a KNDF in ral kap sammu chole ral kap angmyo ni ram lami puncha annun nak an peki mai ni li a an rok chu tlam klingte in kan vi khon ha tia KNDF battalion hlei khat ni chathan an chwa Ramlami puncha nun nak apetu ralkap sammu chole ralkap angmyo na chu upat nak sang bikanin pek na I tan tak mi chungkhar na zong kanin ngei chet pi na tia KNDF battalion hlei khat ni chathan an chwa Sian karani ram ri chu February ni kolonili in ni hin ni tiang thani reng lo chung ni fatin in ka daw nak achwa cha a Aidin petrol shriam thil le CI na zong kan chambau cha a mi pi ni nan si khotok in nan kan bom nak lai tia zong nol nak an chwa chi Thilin aralam asial mi SAC ra sang ka daw na ka pasri anthi Makwai ram ten thilin peng ang meo khwa ni chwa le hun rama ralam asial mi SAC ra sang tha jang zal somli tluk chu tol chungshem tlai phuni an ka na cha a SAC ra sang le in pasri rong an thi tia YRA thilin ni alangtar nei te in kan ka na cha pasri an thi ti in ka daw na ka atel mi ni achim an mitmu a SAC ra sang pasri an thi kau tia YRA hriam tlai in chimphuan nanol angai tu takhin zoni achim ka daw nak leu a SAC ra sang jet vanlong pakhat arak phak cha a hnu lei kan tol than hnu lei kan tol pa in hriam ngan invoicery kan ka na I SAC ra sang athimi le hliam pu mi an kau tia YRA hriam tlai in bujo nai ni achim Hi ka daw nak chu kan ko pangkom battalion hleinga hlairuk hlaisri hlairiat YRA thilin le YNRF phufan na kan si tia an langtar kumtling lo ngak chia tel in tlai shrem le tha na konga sual nak atu atu pakapha minung pali dan ta ding in NUG ni thonga than thong ni kumkul lokum ni August ni somthum sakain ramthen chang upenga SAC ra sang sina thongpang pe tu na tia pu in kumtling lo ngak chia tel in minung pasari tlai shrem nuwa athatu pakapha chungtel minung pali na chu dan ta ding in kan tolrel leu tia NUG ni mainelia thancha an chwa
SAC ra rang sina thong pangpe tu tia pu mi minung pasari in ha chu thong ni kumkul lukum ni August ni riata chong u pakapha ni anrak lai na e August ni somthuma phungning lo in anrak tha na hi si hi kong he pe tlai in pakapha minung pali chu tol chung PDF ni thong ni kumkul lukum ni August ni somthum ni lila a an tlai na e August ni somthum na ni khata an tha min ha rok chu an lai than han hu a chekhat nak an tua lai nong mi minung pasari na chu thong ni kumkul lukum ni September ni kulin ni a changu PDF kuta an chan han hu a adang te in an chian ha thong ni kumkul lukum thum January ni kulin ni li in zar khat chung NUG chawza ton vo ngai tu zung na ni phungning in dan ta ding in an tolral na lew asi mapin a to sar nak chu NUG chawzani angai mi piral kap ukhroi nak phungphai go of conduct he akal mi asipin a nurin chawo borna kongle nule ngak chia chunga an lim hang thak le do cha lo in to sar nak kongkau updining in toral leole an chunga dan tat nak pek mi kongjong ara ulhana mi pi thei in thong than nak kan tu than lai i suanak atua mi pau NUG chawzani thaidan na umlo in updining in dan tat an salai na kong chathan chua mi a an langtar chi SAC ra rang thong som thum tuk an thi changte NUG chawzani an langtar National Unity Government NUG chawza dirni thokin kumni chunga SAC ra rang athimi somthum tuk an sichang e thong sha leng hliam an tuar tia NUG chawzani meini thum thancha an chuami an langtar NUG chawza kumni tlinnak chamtuak chathan an chuami a an langtar hi si hi kumni chunga PDF phu zathum lengle khwa hum him na kongkau mi pi veng tural ka pakapha phu zani la som nga leng dir asina kongle SAC ra rang nak in tha jang kan thong deu ma pin a uknak thalo du lo ronga SAC ral kap chung in thong lei thum leng mi pi sina ani phone chang na kongle NUG chu tlang chung hriam tlai phu cheu khat na he tang ti in pakhat le pakhat i pe tlai na committee C3 C le J2 C zong dir in mun khada rian an 20 na kongjong an langtar Can you hum hak naka SAC ra rang ni mi pi pakhat an thapina panhi an tlei na i fakpi in an rem na Can you ni an hum hak nak hun ram chung le du panga SAC ra rang ni arwang lo in mi pi pakhat an thapina minung panhi an tlei na i fakpi in an rem na tia can you ni alangtar Maini thum zan similam pasari la kultuka leidu pengkom na tangkum khopi a khwa asami solele thujo siang in pongum u hancho in irian atun nang hun in atin pa a SAC ra rangni arwang umlo in sizung ponga an tlai an tha chunhu a phong zalle tangka na chu an fir piak te thaisi chupina khenju ni an hum hak na munram chauchi peng chaumo khwa kumsomli upa so elmu chu Shwejing khwa thil chok akal naka SAC ra rang khalaya som nga la pasari ni an tlai khalaya zathum la somli la pasari sakhana an kwat tlai khi atong mi so elmu chu khen jural kap fapan city in SAC ra rang ni atak pum ti lak petrol to in an khang nu a amit hup in anzun no I meini thuma an kha than tia khen ju ni alangtar Khen yu hum hak nak mu peng te phing yong khwa mi solulu zong SAC ra rang ni chan sau pi chung tlai in an rem nu a April ni kulin ni a achwak jam khona in an rem nak afak tuk cha a thlop in atu tiang a tia khen yu thong than nak ni alangtar phakan khwa minau panhi SAC ra rang ni an ka than ha Kachin ramkul phakan khwa SAC ra rang ni khwachung minau minung panhi an ka thana I an ruak zong an hlon tak na tia khwa mi ni an chim Meininga jingle similam pathum tuka phakan khuchung emya taya sangchung lamton naka tha in an ruak an cha ta na hi si Minau minung panhi an than hanakle ra rang hun an khorna hun hi ai hlatlo jingle similam pathum tuka an ka nak meithal thong thei asi lam ani chonak a an kamin hamo asi asilawa an tlein han huwa an kan hamo asi timi kan hal fyang lo Minau panhi zong he mizai an si kan hal lo phakan khwa mi bom chan tu nani an ruak chu lakin si zunga an kalpin ha SAC ra rang ni atu ka rong hi pe tla in mi pi an tha ngai na tia khwa mi pakhat ne chim Salinchi lejin ma pimpang a SAC ra rang le pyo so thi sakhan na ka daw na ka ra rang pathum man thi
sakai ramthen salinchi pengle jinma pin penga ummi SAC ra shangle pyo sothi sakhan na ka daunak ra shang pathum an thi tia PDF tangti phufon hani an langtar Maini thumzan lai similam panga tuka salinchi pengchunga SAC ra shangni chan karlak umhun an khwarnak sakhan chu PDF tangti phufan ni drung in an kan ha cha SAC ra shang pathum an thi pali ni hliam ma an twar chupin a maini khat chun similam pakhat la cheu tuka SAC ra shang abu in an umna hun chu drung in bum an thak no than na cha a ra shang athimi le hliam apumi an tamlai zum asitia Minchen district drones chaini alangtar Maini leader le similam pakhat luksonga mabin bang pyosothi sakhan chu drung in bom an thak no than na cha SAC ra shang le pyosothi ra shang athimi an tamlai zum asina in amiluza kan thai khori lo thlatlai nak kan tua chu ma leo te an langtar chi Hi ka daw nak chu Minchen district drones try MDDS le Minchen Pangkom No 1 Battalion 27 Revolution Force Minchen Pangkom No 3 Battalion Minchen Pangkom No 4 Battalion MRDA le Myanmar Revolution Army na phone in kan si tia an langtar Thailand rama phongning lo lut Myanmar mi ngak chiatal in minung somthum an tlai na Thailand ram chinyan pangkoma phongning lo Myanmar mi kumnga ngak chiatal in minung somthum na chu Thailand ram palik ton vo ngei tu na ni an tlai na Aluan cha mei ni thumzan similam pakwa tuka moto panhi in ram rilon in an lu lewa an tlai na hi si an tlai mi na hi kumkul kumli in kumsomli le kumnga karpa minung pakwa kumhlei red in kumsomli karnu minung pasha kumnga in kumhlei nga kar ngak che minung thlaikhat an dilak minung somthum an si an tlai mi na hi Thailand ram chung lu nak kat an ngei mi an sakauna in an lu khonak mun le ramri an lon cha a an tlai na hi si an tlai mi na hi sian ram kul chaklai ummi deu an sin ha alwan cha April tha chunglonga Thailand ram phungning lo lut Myanmar mi minung zali leng tai an tong tia Thailand ram media pakhat ni alangtar hi thla chunga voilhei ni phungning lo lam in an raklut e minung zal somret la panga chu rakhain ram kul in arami antam Myanmar ram boi ronga hlofa okrian ahari mitam deu chu Thailand le Malaysia ram na a phungning lo in akalmi antam Thailand ram kalnak a minung pakhat ni Myanmar tangka singlei ruk in singsomli tiang poisa sina an pekna tia kan thai Zanlei Thawngchimnak chu ma vialin kan dongtar rilai lungmali post tha zanga kan pe tu nan dilak chunga kan alom tok lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apya ding in kanin somna